Mutegeri Omeru TV tuchokere riboti ira tukare tukuthomera au kanyuma ya kuma ntere cha South Menti yegie ikaro bira bikwirigiri kuthithika ntere chenkuene bira ni ikaro bya mwingi bya gutegera manto jagi gukurukia municipality ya Nkubo. Ikaro bibi ni bira mara gweta na mbere na bobo ni nyuma ya Nkucha ne gukojirwa gatigati gakari bantere cha Taita amona atongeria ni area mujumba wa ntere cha South Menti Shadrack Mwiti onekene kwithirwa akimenerwa bunene kuringana na karibaba baugete ati Daktari Shadrack nedretwe akigwatanira na bomwe ba makatero ye koinyeria akariba ntere cha Taita na baria niende miunda eu Jeff wagetumana ripoti ona njira intariro na jumutema jo mwingi tugwita maoni kiri mantu jege municipality nujuremete gwita na mbere bo ni nkucanio gatigati bamwe batongeria ba municipality jojo na kariba Taita ria jareti twarereti kaire ria form ngabana aliku kawira mwangasa twarethie stadium wara tuga twaje ne 120 acres na 120 acres mbiga ko esete ya thitherue ya rungameke 120 acres eto Vatikani ya kerwa ke ekegana na community jene 120 acres na turuka batwe akariba Taita public participation yere tinarua tukuregana neo ndo manto ya tuije kuthomera waji tuije na ndo bathuri bathuri antunya ndo Taita ando metamuri atine bo macharia beta nkonjiro ino bo metabathura baya kurungamira ye ko batu ture kariba Taita tokurega manto yareko nonto municipality jojo ta affecta anto Taita ke jara affecta monka kariene jaga affect monka centriment jara affecta gwiche monka rogerene endo wana ara fairira kesi na uga wate kwenda municipality ndori ate Dr. Shadrack ikatweka kirimango chine wengwa kuona municipality joto fakiwe ogwe oita kwa area anto beto tuko ibagorera nchobi na automate anto bakubejo bagorera nchobi na mbi okorokia municipality nangu abantu tokoraga municipality nonto jato aretie ijoba kwenda toja gukorokia na bantu twajoraga na tokora no twajwejeta gotonya maria nonto intobia twabejeta gototunya na tokoraga atue riria ntumerie je yaumire ezi ya chata baugire erege public domain kwoguo geta kiri poto no batikurugora no kathoma thimu eku bagweta bamburoko poto twageria go scroll yale maburu atweko tethoma lakini ogoro twaromba murungu okere mara yarugoka na twathoma manto za wanu 20 chatekerikere chatezi anto beto nande na mugambo jumo jantigiri ni bamenerete bunene mujumbe wao Daktari Shadrack Mwiti nonto mbesa irere gutembea goro tugira Daktari Shadrack Mwiti naranenkarete muntu gwetwa kiumpempe kinoti mwangare anenkaro mbesa aranenkana ira ngirijere na kinoti njikei barathiorokete na ngare kwamwe benenkana ira muntu 500 na ukethira gintu kiki charity begins at home ukethira municipality jo bui kinoti njikei abweri gwikia nyamara jo muriatine kwoguo ni kuuria akariba Taita nonto bwa mbecha iji mbasare itakinya ndene ya South Menti mbecha itakinya ndene Taita ana beto bonde batena mbasare chukuru chiraingirwe na mbecha iji kuona kiongozi utu athurie na kura nyingi Bwana Shadrack Mwiti MP wetu tumwendete muno na kuona mbeca cia gwita 200,000 ja kweja gukandamisha antu Taita twauga na 2027 ataenda must go oni narua kandi na kulmaka guku nene nontu bwa our area MP wetu Dr. Shadrack Mwiti mujumbe twathurire na kura nyingi tukiuma area bajuju betu Taiteje tumiria baba betu ati narua no kweja na mbesa abamami betu na baba betu bendua nontu wengugire anene parliament yu atura abakuruka iria President William Ruto mantu jaraja kuinyeria wananchi bamami ndene parliament oni ntumbo kurukia gintu gikeja kumisa mwana kwa bandae ambura ya ndandi gintu kio kuruka ya na benefit ireko ndori ate Dr. Shadrack ikatweka kirimango chine wengwa kuona municipality joto fakiwe ogwe oita kwa area anto beto tuko ibagorera nchobi na automate anto bakubejo bagorera nchobi na mbi okorokia municipality
kirigeria rietu ria kumenya uma mantu ja kuguranira nchobi ritichiere matunda nyuma ya Kinoti GK na Mwangari kurega kwaraniria na kamera yetu ya Meru TV. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam.